Hello svima, pozdrav i dobrodošli na Durin kanal. Danas, kao što vidite u naslovu, ću otpakivati Pharmacy paket. Vjerovatno se pitate zašto ona otpakuje Pharmacy paket, ona radi za Pharmacy, što nas briga što su drugi kupili. Ne. Ovaj Pharmacy paket je uglavnom za mene. Ja sam se počastila za novu godinu recimo i pokazat ću vam šta sam tu sve kupila i šta namjeravam snimiti uskoro. Ovdje je paket sa mnom. Ja nisam ga otvorila prije ovog videa. Ali sad ćemo... Jao, kesice! Račun, koga briga. Ovako, ovo je prvo što je bilo u kutiji i ovo sam naručila sebi. 2 paketa, sad sam naručila jedan, ali imam jedan u ormaru već koji se nije ni otvorio i jedan u, mislim da je u kupatku koji se već troši, tako da. Druga stvar, našla sam u svojoj svest šifrovi kremi. Vidjeli ste moj prethodni video ako ste je gledali. Rekla sam da je ova krema najbolja na svijetu i našla sam šifru i ukucala sam je i bile su dostupne i poručila sam 3 odmah. Vidjet ću, mislim da ću 2 dati mami ili ću 1 dati mami. Ona ima sad kremu isto iz Pharmacy, ona je hidratantna od 19,90, ali ove kreme 5,95. Za 5,95 za dijete ovu super kremu i naručila sam 3. I stigle su. Don't judge me, please. Don't judge me. Ovo su ruževi, ima ih 6. Matte lipstick 12. Je ovaj. Ako vidite. Sličan je True Color 44, nisam sigurna, ali on je mat, tako da on. Onda True Color 19. Htjela sam probati ove malo svjetlije nijanse i probat ću ih, tako da sam sebi naručila ovaj. True Color lipstick 16. Mislim da je i on neki malo svjetliji i u mene su svi tamne ruževi. Jeste, on je rozi. Mislim da je rozi. Ja sam osoba koja stvarno ne zna boje, momak me ispravlja kad kažem nešto da je ljubi, često ono bude crveno, tako da, sorry, mislim da je ovo roz. 27. Predobar. Kakvi su ovi ruževi na usnama ili pokazat ću vam na ruci, saznaćete u jednom od mojih videa koje ću snimiti. Snimit ću top 10 Pharmacy. I probaj dobar. Na mojim usnama se sad nalazim True Color 30. On je ljubčast, ali ja sam stavila korektor prvo na usne, pa onda Carmine Matte Lipstick 15. Svi su oni uglavnom slični, razlikuju se u nijansu 2, ali moj cilj je bio da probam malo svjetlije nijanse, tako da sad je moj salat popunjen. Prva su True Color, druga su Matte i Let's Makeup ruževi. Ovdje su jedan Elegant i
Pharmacy Rouge, ova dva. Ovo su neki random ruževi, znači prva 3 sprata ovog mog stalka su Pharmacy ruževi. I sve ću ih pokazati u jednom od mojih idućih videa. Sljedeće je Pharmacy Keratin Spray, njega možete vidjeti u bilo kojem od mojih tutoriala ili na stolu ili kako pršćem sa njim. Potrošio sam moj, vrijedi svake konvertibilne marke. Sljedeća stvar zbog koje sam najviše čekala ovaj paket je šampon od jaja i proteina. Njega hoću da probam, prvo sviđam se što je na pumpicu, puno je lakše uzeti određenu količinu koju staviti i mislim da se neće brzo potrošiti. Potrošila sam svoj šampon od jaja, potrošila sam svoj šampon za masnu kosu, sada koristim C-Therapy, ovaj ću da počnem da koristim i vidjet ćete rezultate u mom, ako uspije, u mom, i nadam se da ćeš uspjeti, video top 10 Pharmacy proizvodi za kosu. Šampon od jaja i proteina je za sjaj kose i treba obnoviti kosu. Govorila sam u jednom od prethodnih videa kako je kosa građena od proteina keratina i to je to uglavnom. Želim ga isprobati pa ću vam javiti kakav je. Jedna stvar koju mi griješimo i nismo svjesni toga je da koristimo uvijek jedan te isti šampon. Treba odviknuti kosu od šampona koji inače koristite kako ne bi se kosa naviknula previše na njega i ne bi imala nikakvih rezultata. Recimo, ako koristite šampon za masnu kosu, jedno vrijeme koristite ga, kupite još jednom, pa još jednom, kosa će vam se početi mastiti i tako, jer je kosa navikla na taj šampon. Ovu olovku je naručila mušterija, ali eto, ako želite pogledati, 204 olovka. Ovaj lak imam, ja mislim, ili je za nijansu bar svjetlije, ali to su tamni lakovi. Inače ne lakiram nokte, ali imam 2 laka ovdje i rijetko jedino kad ima neka svečanost ili nešto. Ali kupila sam ova 2 laka i 2 marke 20 Feninga, tamno ljubčasti i bordo lak. Antibakterijski sapuni koji predivno mirišu. Ovaj bi preporučila svima i ovaj kupujem svima i ovaj najviše naručuju od mene, a njega ćete isto vidjeti u jednom od mojih videa. I drugi je od Nara i vanilje. Znači sapun koji divno miriše, znate kako vanilja miriše i plus sa Narom. Predobro. Još su antibakterijski, ja sa njima perem svoje četkice za šminku, spužvice, rukavicu. I to je uglavnom bilo to što sam sebi naručila. Ovdje ima nekih stvari koje su mušterije još naručile. To su kao i uvijek šampon od Luka za rast kose, mali i veliki, maska. I kao što uvijek naručuju ljudi proizvode od Čajevca, tu su Hand and Body Lotion, Face Cream i ovaj serum. I ovaj predivni Angel Beauty spray za tijelo, maglica za tijelo koji je usporediv sa mirisom Coco Chanel Mademoiselle. I to bi bilo to za današnji video, Pharmacy paket. Hvala vam na gledanju, dragi moji. Ako želite znati nešto o ovim proizvodima koje sam vam danas pokazala, subscribe, to jest pretplatite se na moj kanal, potpuno je besplatno i vidjet ćete kad objavim novi video, to jest dobit ćete obavijest i saznat ćete nešto novo o ovim proizvodima.